How a labor card holder apply for rupees 1500 by phone? କିପରି ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା 1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ମଦନ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା 1500 ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜର ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଆବେଦନ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ସହାୟତା ରାଶି କିମ୍ବା ସରଞ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଗୁଗଲ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ www.labor.odisha.gov.in ପୁଟ୍ କରିବା। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଆସିବ ସେଠି ଆମେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମାରି ଦେବା। ଆମକୁ ଏବେ ଦେଖାଦେବ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ହେଉଥିବା ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଲ୍ଫ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଡାଟା ଫର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋଭିଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2021। ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଦେଖାଦେବ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠିକି ଛୁଇଁଦେବା। ଏବେ ଆମକୁ ଏଠି ଓକେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 2021 ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତଥ୍ୟ ଆତ୍ମଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଓସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବା ବିଓସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଲେଖା ରହିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଉପରେ ଲେଖା ରହିଛି ବିଓସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର। ଏବେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଦେବି। ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିଥିବ, ଯଥା ODKHO 00107597। ମୁଁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ ବା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଥିବା 10 ଟିକିଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଏବେ 1234567890 ଗୋଟେ 10 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ
ये जो लॉगिन चिन्ह रही लॉगिन चिन्ह उपरे आपण छुईदेवे। यही भली अन्य एक स्क्रीन मध्य आपनको देखा दे पारे जहाँकि मु आपनको एबे देखेबी। देखंतु यही भली स्क्रीन आपनको देखा दे पारे जेउठी आपणकर मोबाइल नंबर मध्य रही जो नंबर आपण आगरू देइछंती। जदि यही नंबरटी एबे आपणक पाखरे अछि ताहले आपण यस चिन्ह रे क्लिक करंतु। जदि यही नंबरटी आपण पाखरे नाही आपण नुआ मोबाइल नंबर व्यवहार करूछंती ताले नो चिन्ह रे आपण क्लिक करंतु। करि सारला परे लॉगिन करंतु। एबे देखंतु आपनकु नुआ मोबाइल नंबर दबा पई गोटिए बॉक्स आसी जाई अछि। आपनक पाखरे थिबा मोबाइल नंबर आपण एबे देई पारिबे। नंबर देई सारिबा परे लॉगिन करिवे। लॉगिन करि सारिबा परे आपनकु देखंतु यही स्क्रीन आसीबो जेउठी की आपण को एक पासवर्ड दबा पई ऑप्शन रही। ओटीपी बा एक थर पासवर्ड आपणक मोबाइल को जाई थिबो एसएमएस माध्यम रे सेही 6 टिकिया ओटीपी को आपण एही बॉक्स रे देई देबे। देई सारिबा परे बा लेखि सारिबा परे आपण वेरीफाई एंड सबमिट उपरे आपण क्लिक करिवे बा छुई देबे। एबे आपण अन्य एक पेज को जिबे जोठी की आपण ऑलरेडी लॉगिन करी सारी छंती। तापरे आमे देखिबा कोन करिबा को हमकु पड़िबो। परे प्रोफाइल सूचना आसीबो। एही पृष्ठार डाहाण पाख प्रोफाइल एडिट करंतु उपरे छुअंतु। छुईबा परे अलगा पृष्ठा खोलिबो जेउथिरे आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड रे थिबा नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक नाम, बैंक ठिकाना देबा परे जेउ जिल्ला रे आपण पंजीकरण करिथिबे ताहा आसीजिबो। परे तीर चिन्ह थिबा बॉक्स उपरे छुई ब्लॉक चिन्हट करिवे, पंचायत चिन्हट करिवे, ग्राम चिन्हट करिवे एवं पोस्टल पिन नंबर देबे। यही समय रे आपण ठीक से सबू आधार कार्ड नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर को भल भाबरे 2 थर देखिनेबा उचित। परे 3 गोटी बाक्स आसीबो। प्रथम बाक्स रे आधार कार्ड रो आग पार्श्व, द्वितीय बाक्स रे आधार कार्ड रो पछ पार्श्व और तृतीय बाक्स रे बैंक खातार प्रथम पृष्ठा जेउथरे आपणकर नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक नाम, बैंक ठिकाना रहिथिबो। ए सबु करि सारिबा परे प्रीव्यू और सेव उपरे छुईबा। बे पर पृष्ठा आसीजिबो जेउथिरे आपण देइथिबा समस्त तथ्य जांच करिबा सहित मु समस्त क्षेत्र जांच करिछि लेखाथिबा बाक्स को छुअंतु और उपरुक्त समस्त सूचना मो ज्ञातरे सत्य अटे। जदि कौनसी त्रुटि आग को मिले तेबे मु मध्य एथिपाई दायी रहिबी। बाक्स को छुअंतु। एहा परे थिबा बॉक्स रे सेल्फ ऊपर छुअंतु और अपडेट और सबमिट को छुअंतु। एबे पर पृष्ठा आसीजिबो जेउथिरे आपण यस अप टू डेट इट ऊपर छुअंतु। सक्सेस बोली देखा देबो और आपण डाहाण पाख ऊपर थिबा लॉग आउट को छुई दियंतु।
ଏବେ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।